Otvaramo osmu i poslednju sesiju konferencije Položaj žene u građanskom pravu 19. i 20. veka. Naš prvi učesnik je Uroš Nikolić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa radom na temu Žena u braku na primerima francuskog i austrijskog građanskog zakonika. Uroš, imate li neku prezentaciju ili samo pričate? Ne, samo pričam. U tom slučaju izvolite. Hvala puno. Pre svega dobar dan kolege i koleginice, ja sam, kao što ste već rekli i čuli, Uroš Nikolić, student druge godine opšteg smera Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Tema mog rada jeste položaj žena u braku na primjerima austrijskog i francuskog građanskog zakonika. Sad, u radu sam analizirao više stavki. Analizirao sam veritbu, bračne smetnje, otklonjenje od bračnih smetnji, zaključenje braka, kao i samo pravno dejstvo braka i raskid braka. Drugim rečima, uporedio sam dva velika zakonika u pogledu položaja žena, kako oni vide jednostavno žene u braku. Moram priznati da velika većina samog braka, kao što su delovi vezani za veritbu, bračne smetnje, otklonjenje od bračnih smetnji, uopšte ne spominju žene, to jest ništa specijalno ne spominju ni odvajaju žene od muškaraca. Te ću se ja samo skoncentrisati na delove koji su nama najbitniji, a to su položaj žena u braku, samo porodično, to su roditeljska prava, kao i sam raskid braka. Ako počnemo, prvo sagledamo AGZ, to jest Austrijski građanski zakonik. Vidjet ćemo nešto jako zanimljivo u pogledu dejstva braka. AGZ deli dejstva braka na tri dela. Deli na ona zajednička dejstva pogotovo za muža i dejstva pogotovo za ženu. Ako pogledamo detaljnije taj dejstva pogotovo za muža, vidjet ćemo da AGZ u stvari daje primat muškom rodu i da se prema AGZ smatra da je muž taj koji je glava porodice i glava u kući. Svi moraju da slušaju muža, čak i žena, i moraju da izvršavaju njegove naredbe. S druge strane, jako je muž glava porodice, žena ipak ima neke privilegije. Naime, ona dobija njegovo prezime, dobija njegov stalež, to je uživa u njegovim pogodnostima njegovog staleža, a jednostavno ima liberalni položaj. Naravno, ona i pored toga mora da mu pomaže oko domaćinstva, da živi s njim, ali i da mu jednostavno se stara o tome da svi izvršavaju njegove naredbe. Slično je opisano u FGZ-u, ali je malo drugačije. Naime, u FGZ-u, to jest Francuskom građanskom zakoniku, sam FGZ prati tradicionalni pogled da je muški rod glava porodice i da je žena kao ravnopravna s njim, ali u narednim članovima vidimo da to baš nije tako. Za razliku od AGZ, žena prema FGZ-u nema prava ništa da uradi bez dozvole samog muža. To ne može, čak i to zanimljivo da ide do tog ekstrema, da ne može da prevaziđe nijedan akt lokalne samouprave. Gde vidimo da u stvari, jako su oni ravnopravni, faktički nisu ravnopravni, jer bez same dozvole ništa ne mogu da učine. Imamo takođe i slučaj gde ako je žena stranog porekla, to jest nije francuski građanin, i ukoliko se uda za francuskog državljanina, ona automatski dobije francusko državljanstvo, što je pogodno po žene, ali opet ne možemo da zaboravimo da ne može ništa raditi bez dozvole samog muža. Sledeće jeste analiza roditeljskih obaveza. Opet, ako pogledamo prvo AGZ, vidimo da je žena u veoma dobrom položaju. Naime, u samom zakoniku kaže da oba roditelja su ravnopravna u pogledu dužnosti prema samoj deci. Čak i ako se razvedu, zanimljivo je to da ukoliko su deca mala, u primjerima da je muško dete manje, to jest mlađe od 7 godina, a žensko 4 godine, ono ide sa majkom, što je jako zanimljivo jer ne vidimo nigde to. Naime, takođe majka je bitna, to jest veoma je, ona obraća pažnju na fizički razvoj dece, dok muškarac, to jest otac, obraća pažnju na samo obrazovanje dece. Čak i ako je muškarac, to jest otac, siromah, majka je ta koja obraća pažnju na decu i mora da ih izdržava, a ne otac. To naravno ne znači da nemamo mušku vlast nad decom, ona uživaju u njegovom položaju, dobiju njegovo prezime, žive po njegovim krovom, ali opet vidimo da je žena ipak ravnopravnija za razliku od ostalih zakonika. Čak možemo reći da ukoliko pričamo o zanatu i samom zanimanju dece, muška deca uče od roditelja, to jest od oca, dok ženska od majke, što je opet čak i pogodno za ženu, jer ima neko pravo glasa. S druge strane, FGZ ne piše ništa specijalno što se razlikuje od samog AGZ, ali možemo vidjeti u nekim članovima da jednostavno više se kaže i daje se akcenat na samom ocu, na tome da je otac glava porodice, da je otac taj koji vaspitava decu i da su deca pod očevoj vlasti, a ne pojednako.
I na kraju imamo analizu raskida braka, to je razvoda samog. Sad i tu je AGZ veoma dobro pozicionirao žene kad u pitanju raskid, to je razvod braka. Naime, bilo ko od bračnih drugova je mogao kad god želi, kad god ima osnova naravno, da traži raskid. Postoje obostran raskid, postoje jednostran raskid, bilo kako. Čak što više, AGZ je dao mogućnost da postoji potpun raskid, gde je potpun jednostavno razvod, i prividan raskid, gde se jednostavno razdvajaju na neki period kako bi videli da li žele potpun razvod. Takođe, AGZ je uvrstio u svoj zakonik i da jednostavno postoji ponovnog sjedinjenja, gde brakovi koji su se razlučili, to jest supružnici koji su razvedeni, mogu ponovo da se udaju, ožene i jednostavno se uzmu. Što daje na značaju da AGZ u stvari hteo da smanji broj razvoda, raskida, hteo da poveća broj zajednica u svojoj državi i hteo je da pozicionira ženu na boljoj poziciji. Iako je, s druge strane, FGZ lepo definisao razvod, oba pola su kao lepo da traže raskid, ali opet imamo neke cake gde vidimo da je FGZ konzervativniji. Naime, u primjeru gde je muškarac izvršio preljubu, žena nije mogla da traži razvod protiv muževljeve volje, sem ako on nije doveo ženu u svoju kuću, što je jednostavno apsurdno. U daljem tekstu vidimo čak i da ako je žena varala muža, ona je dobila kaznu, zatvorsku kaznu od 3 meseca do 2 godine, dok muškarac za preljubu je jednostavno dobio kaznu koja je novčana, koja ne može se uporediti sa kaznom žene. Takođe, tu vidimo veoma izrazito da je položaj žena loš, ali čak i šta više možemo reći da je u daljim tekstovima, pošto samo u originalnom tekstu piše, u daljim tekstovima to je izmenjeno i drugačije definisan sam razvod. Čak zanimljivo je da u FGZ-u kasnim tekstovima razvod je definisan da može postojati samo jednostrani raskid. Ne postoji obostrani raskid, čak je zabranjen obostran raskid. I naravno postoji razlog zbog toga, naime, tvorci FGZ su smatrali da obostran raskid jeste sam udar na temelj i na instituciju braka, te nema razloga zašto treba postojati. Ako pričamo čak i posle raskida, to je posle razvoda, AGZ dozvoljava muškarcu da se odmah oženi, dok žena mora se čekati najmanje 6 meseci nakon raskida. Tu vidimo da je loš položaj žene prema AGZ-u, mislim ne loš, već malo loši, ali ako pogledamo s druge strane FGZ, on kaže da nakon raskida muškarac može istog trena da se oženi, to je da se uzme za drugu ženu, dok žena mora čekati 10 meseci, što je znatno više nego AGZ-o. I naravno postoje razlozi za toga, ali opet vidimo da je položaj žene mnogo lošiji. Sada kad na kraju sagledamo oba zakonika, možemo primetiti, naravno samo u pogledu braka, da položaj žena je mnogo bolji u AGZ, da je mnogo AGZ liberalniji, da je mnogo jednostavno dozvolio ženama da imaju neka prava, neke vrstu samostalnosti. Naravno, moram priznati da nemaju svu samostalnost i ja pričam sad trenutno o braku, ali opet vidimo da je mnogo bolji u odnosu na FGZ. U FGZ vidimo da je on jednostavno pod velom tradicije, da dosta crkva utiče na njemu i da je dosta konzervativan. I to naravno možemo pripisati samom tvorcu Napoleonu koji, iako možda nije bio vezan za crkvu, on jeste bio tradicionalno vaspitan samim tim, on je uticao na to, a i moramo priznati crkvu u to vreme dosta uticala na samog vladara, te je zbog toga i bio veliki uticaj crkve. S druge strane, tvorci AGZ jednostavno su bili liberalnih misli i smatrali su da žena treba imati neka prava. To čak možemo vidjeti zbog toga što je AGZ osnova mnogih brojnih ekonomskih evropskih zakonika, među ostalog i srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine. Te stoga možemo zaključiti sigurno da u pogledu braka položaj žena jeste mnogo bolji i znatno bolji u AGZ nego u FGZ. Hvala na pažnji. Hvala vam, kolega. Naš izlagač je Andrej Kunfalonijevi sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji ostaje delimično na zapadnoevropskom terenu, a delimično skreće na ove prostore sa radom poređenja pravnog položaja žena u Srpskom građanskom zakoniku iz 1844. i Italijanskom građanskom zakoniku iz 1865. Andrej, izvoli. Dobar dan svima, ja imam samo prezentaciju da podelim, pa ako možete da mi dozvolite da je podelim. Evo sad ću. Dobro.
Dakle, kao što je rekla profesorka, moja tema jeste poređenje pravnog položaja žena u Srpskom i Građanskom zakoniku iz 1844. i Građanskom zakoniku Kraljevine Italije iz 1865. Međutim, s obzirom da je tema prilično široka, ja sam odlučio da se bavim samo normama koje regulišu bračne i nasledne odnose. Pre svega da napomenem zbog čega je bitno proučavati ova dva građanska zakonika. Dakle, to je slučaj iz prostog razloga što se u srpskoj pravnoj literaturi niko nije bavio poređenjem srpskog, odnosno italijanskog građanskog zakonika, jer se najveći broj pisaca bavi proučavanjem austrijskog i francuskog. Međutim, ukoliko pogledamo vreme kada su doneti različiti građanski zakonik, vreme između italijanskog i srpskog jeste 21 godina, između srpskog i austrijskog 33, a između francuskog i srpskog 40 godina, što znači da su italijanski i srpski doneti približno u istom periodu. Sad, oni se mogu proučavati zbog toga što su različiti od svojih uzora. Srpski građanski zakonik je pisan po uzoru na austrijski građanski zakonik, italijanski je pisan po uzoru na francuski i oni se razlikuju pogotovo kod zakonskog nasleđivanja, ali u pogledu i drugih Vidite li sad prezentaciju? U redu, vi onda Andrej samo recite kad da okrećem slajdove. Možete da okrenete. Još jedno. Dakle, što se tiče sklapanja braka, položaj žene je u principu isti. Ukoliko postoji saglasnosti roditelja da deca sklope brak, minimalna starosna granica za žene jeste 15 godina, i u jednom i u drugom zakonu, a za 17 godina za srpski za muškarce i 18 za muškarce u Italiji. Ukoliko ne postoji dopuštenje, dakle pristanak oca, odnosno majke, odnosno tutora, u Srbiji je minimalna starosna granica propisana polno neutralno, dakle i muškarci i žene mogu sklopiti brak tek navršenjem 18. godine, a u italijanskom pravu važi starosna granica od 25 godina za muškarca, dakle za sina, a 21 za ćerku. Izričito je propisano da ukoliko se roditelji ne slažu da je dovoljan očev pristanak, pri čemu to nam govori da je ipak mogla žena da da svoje mišljenje. Može sledeća prezentacija. Sledeći slajd. Kada pričamo o razvodu braka, odnosno o načinima prestanka braka, treba napomenuti da je u Srbiji bio moguć razvod braka, a u Italiji je brak mogao prestati samo smrću. Međutim, bila je moguća takozvana separacione, odnosno separacija. Sada, postoji više razloga koji su mogli dovesti do prestanka braka. Njih sam už analizirao u radu, ali ću sada pričati samo o preljubi. Ovde se može vidjeti prva razlika između ova dva građanska zakonika, jer se u Srbiji dakle, govori se o preljubi koju je učinio ili muž ili žena, a u Italiji se govori izričito da separacija zbog muževe preljube nije dozvoljena. Jedini slučaj kada je ona dozvoljena jeste kada ona izdržava konkubinu ili u kući ili na drugom mestu, ili kada bi dalji nastavak braka predstavljalo ozbiljnu povredu ugleda njegove žene. Treba napomenuti da se ovdje preljuba ne odnosi na građansku pravnu preljubbu, već na krivičnu pravnu preljubbu, odnosno Živojin Perić govori da preljuba nije svaka bludna radnja, nego samo blud ili obljuba. U Italiji je do 1969. ostala kao krivično delo preljuba izvršena od strane žene, odnosno kada bi učinio muž u ova dva izuzetka. Može sledeći slajd. Što se tiče odnosa supružnika, možemo vidjeti prilično ista rešenja, dakle jako je malo su različito koncipirane norme, ratio legis iza normi je apsolutno isti, jedan i drugi građanski zakonik predviđaju muža kao glavu porodice. Postavlja se pitanje da li je potrebno, da li je neophodno da se na glavi porodice nalazi neko, i Živojin Perić nam odgovara na to pitanje tako što, citiram, porodica je zajednica, a svaka zajednica bi se raspala da nema centra oko koga se okreće prema kome gravitira. Tako bi se i bračna zajednica raspala usled težnje svakog člana zajednice za individualnim, za samostalnim životom. Međutim, možemo sebi postaviti pitanje ukoliko neko mora da bude na čelu porodice, ukoliko neko mora da bude šef starešina porodice, zbog čega ne bi to bila žena? I odgovor na to jeste taj što su tadašnje građanske zakonike pisali prosto muškarci i onda nije logično da oni
stave sebe u počinjenom položaju u odnosu na ženu. Sve u svemu, jedan i drugi građanski zakonik predviđuju obaveze zajedničkog života, vernosti, pomoći. Dakle, supruga je dužna da sluša svoga muža, dužna je da živi sa njim. Što se tiče pomoći, profesor Vojislav Stanimirović govori da u suštini o pomoći nema ni reči, zato što ženi ostavljen rad u kući i briga o deci, a muž izdržava svoju porodicu. Međutim, italijanski građanski zakonik izričito predviđa da će žena morati da pomogne svom mužu u slučaju da on ne može da izdržava sebe, odnosno sebe i ženu. Može sljedeći slajd. Što se tiče roditeljskog prava, ponovo i jedan i drugi zakonik sadrže prilično ista rešenja, dakle rešenja su jako slična, iako su norme koncipirane malo drugačije, i jedan i drugi građanski zakonik predviđaju obavezu dece da poštuju svoje roditelje. Zanimljivo je analizirati ovu normu italijanskog građanskog zakonika, zato što se govori da je dete podložno roditeljskom autoritetu do punoletstva ili emancipacije. Taj institut nas podsjeća na institut patria potestas koji je bio svojstven u ranijem pravu. To primećuje Jana Marija Mozzoni koja govori da se pri razmatranju ovog instituta počne da se osjećaju uticaji staroga sveta. Za vreme braka patriju potestas vrši otac, a žena će vršiti samo ukoliko otac ne može. Sa druge strane, u Srbiji se govori o dužnostima koje roditelji imaju prema deci, oni moraju njih hraniti, treba da se staraju za njihov život, da ih podižu, da ih vaspitavaju i tako dalje, i onda se u sledećem članu govori da ove dužnosti leže poglavito na ocu. Razumemo da je rešenje prilično slično, samo što se razlikuje sama stilizacija zakona. Može sledeći slajd. Što se tiče poslovne sposobnosti žene u braku, ovo je oblast u kojoj možemo da vidimo najviše da je žena počinjena muškarcu. U Srpskom građanskom zakoniku se udate žene izjednačavaju sa maloletnicima, odnosno sa propalicima i prezaduženicima. Nije to čak ni toliko tačno reći, zato što je žena u gorem položaju u odnosu na maloletnike koji su navršili 7. godinu života, ali nisu navršili 15. zato što ova kategorija maloletnika može da prima poklone bez saglasnosti oca, odnosno drugih lica koja predviđa zakon, a žena da bi primila poklon zahteva se saglasnost njenog muža. Što se tiče italijanskog rešenja, takođe žena gubi opštu poslovnu sposobnost pri sklapanju braka, i ovde se seća institut autorizacione maritale. To jeste javno ovlašćenje koje muž može dati ženi da preduzima određene ili sve poslove koji su navedeni u članu 134 i u drugim članovima. To ovlašćenje se može povući. Ja sam egzempli kauza naveo neke, to je na primjer poklanjanje nepokretne imovine, raspolagati nepokretnom imovinom, ne može se suditi zbog takvih akata i tako dalje. Autorizacione maritale je institut koji nije trebalo da bude unet u italijanski građanski zakonik, naime izvorni pisac Pisanelli to je par godina pre nego što je doneo zakon, je zapravo predao taj nacrt i u tom nacrtu nije bio predviđen ovaj institut. Međutim, je novi ministar Vaka ipak odlučio da ga unese i njegovo objašnjenje za to je bilo da se zadrži harmonija u braku. Institut autorizacione maritale je ukinut u italijanskom pravu tek 1919. godine. Može sledeća prezentacija. Kada pričamo o zakonskom nasleđivanju, možemo videti najviše razlika u odnosu na uzore. Razlike su zanemarljive ukoliko poredimo italijanski građanski zakonik i francuski građanski zakonik, jer se u italijanskom građanskom zakoniku zakonsko nasleđivanje je ograničeno na 10. stepen srodstva, dok je u francuskom građanskom zakoniku ograničeno na 12. stepen srodstva, međutim ta razlika je prilično zanemarljiva. Ono što je bitno za ovu temu jeste da mogu da nastave svi osim onima koji je izričito zabranjeno da nasleđuju. Ti ljudi su navedeni, dakle zakon upućuje na članove 724 i 725 i u tim članovima nisu navedene žene. To nas navodi da zaključak da žene u Italiji mogu da nasleđuju na osnovu zakona, mogu intestinski da nasleđuju. Što se tiče srpskog rešenja, srpsko rešenje stavlja žene u mnogo gorem položaju u odnosu na italijansko, zato što žene ne mogu naslediti onda kada mogu naslediti i onda kada postoje dece koje mogu naslediti. Tada će, ukoliko postoji samo jedno dete, naslediti sve to muško dete, a ukoliko postoji više muške dece, oni će podeliti zaostavštinu na jednake delove.
Ženi, odnosno ženskoj djeci u tom slučaju pripada samo pravo na uživanje, izdržavanje, snabdevanje i pristojno udomljenje po postojećem običaju. Sa druge strane, žena može naslediti ukoliko nema muške djece koje mogu da naslede i naravno zaostavština se deli na jednake delove. Zakonsko nasleđivanje u Srpskom građanskom zakoniku predstavlja veliku razliku u odnosu na austrijsko rešenje, zato što u Austriji nije bilo predviđeno ovako rešenje, već žene mogu da nasleđuju. Zbog toga se u posljednjih decenija sve više i više zastupa stanovište da zapravo Srpski građanski zakonik nije kopija austrijskog građanskog zakonika, odnosno da je Hadžić bio inventivniji. O tome je pisao rad i profesor Sima Avramović. Kod zakonskog nasljeđivanja možemo još reći da analogno institutu autorizacione maritale koji Pisanelli nije hteo da unese u zakon, zapravo Hadžić takođe nije hteo da žena bude isključena od prava na nasljeđivanje. I takvo pravilo je on uneo u nacrt građanskog zakonika koje je dao knezu Aleksandru Karađorđeviću. Međutim, to ne treba da nas zavara i ne znači da je Hadžić smatra da žena treba da bude ravnopravna sa muškarcem. Naime, kako govore profesorka Marija Draškić i Olga Popović-Obradović u njihovom koautorskom radu, to je učinjeno jer tadašnji građanski zakonici nisu poznavali na ravnopravnost ženske dece, a ne jer je Hadžić smatrao da žene treba da budu ravnopravne. Može sledeći slajd. U pogledu testamentarnog nasljeđivanja govori se da jedan i drugi zakonik sadrže apsolutno ista rešenja, ženska lica mogu sastavljati testament, ali oni ne mogu biti svedoci pri sastavljanju testamenta. Ono što je zanimljivo primetiti jeste različita formulacija zakona, različita formulacija normi gde je to napisano. Dakle, u Srpskom građanskom zakoniku se govori izričito da ženska deca pored muških mogu praviti testament, a u italijanskom građanskom zakoniku se kao i kod zakonskog nasljeđivanja govori da svi mogu raspolagati testamentom osim oni koji su proglašeni nesposobni. Među tim licima, dakle, oni su navedeni u članu 763, nisu navedene žene, što znači da žene mogu sastavljati testamente. Sa druge strane, u pogledu svedočenja pri sastavljanju testamenta, srpski zakonodavac govori izričito da žene ne mogu da budu svedoci, dok italijanski zakonodavac govori da svedoci moraju biti muškarci i daje još uslov za starost, odnosno za državljanstvo. Razumemo da je ratio legis isti, čak je rešenje apsolutno isto, samo što je drugačije napisana norma. Srpski građanski zakonik ipak govori izuzetak. Navodi izuzetak kada je moguće da žene budu svedoci pre sastavljanja testamenta i to su slučajevi osobite nužde, primjera radi na brodu kada postoji opasnost potopljenja. Može sledeći slajd. Kao zaključak, naravno, pri poređenju dva različita građanska zakona, a pri poređenju bilo koje dve stvari, nameće se pitanje koji od tih građanskih zakonika reguliše bolje položaj žene u braku, odnosno nasleđivanju. Na to pitanje se može odgovoriti subjektivno iz prostog razloga što svako može da misli različite stvari, pa ću ja reći svoje mišljenje. Treba napomenuti da smo naišli samo na dve velike razlike u rešenjima. To su preljuba kod razvoda, odnosno separacije, koja u italijanskom pravu se odnosi samo na ženinu preljubu, a u srpskom pravu je ta norma definisana polno neutralno, i razlika kod zakonskog nasleđivanja, gde žene mogu nasleđivati u Italiji na osnovu zakona, dok u Srbiji ne mogu. Zbog toga, međutim, zanemarujući to, našli smo velike sličnosti u ova dva zakona, pre svega počevši od testamentarnog nasleđivanja, od sposobnosti, odnosno nesposobnosti žene, u odnosima roditelja i dece, u odnosima roditelja u braku, to je u sklapanju braka i tako dalje. I zbog toga moj zaključak jeste da zapravo postoje velike sličnosti između ova dva građanska zakonika i da ne možemo reći da žena uživa bolji položaj u jednom, odnosno drugom građanskom zakoniku, već da je on prilično isti. Međutim, to ne treba da nas iznenadi iz prostog razloga što je očekivano da u 19. veku ženi nisu priznata neka velika prava
Jer iako su ljudska prava počeli da se razvijaju krajem 18. veka, počevši od Francuske revolucije, odnosno tokom 19. veka, zapravo, kako kaže profesor Vojislav Stanimirović, dakle, velika Francuska revolucija je mimoišla žene i zbog toga se za razvijanje ženinih prava treba da čekamo 20. vek. To znači da je položaj žene i u Italiji i u Srbiji nepovoljan, ali to ne treba da nas iznenadi. Može sledeća prezentacija, sledeći slajd. Naravno, nisam mogao da obradim na preterano detaljan način zbog nedostatka u vremenu materiju, ali ukoliko nekoga zanima da se informiše više, može da pročita moj rad, odnosno može pitati posle neko pitanje na diskusiji, ja ću pokušati da mu odgovorim. Zahvaljujem se na pažnji svima, kako profesorima, tako učesnicima konferencije, tako i drugim ljudima koji nisu učesnici, ali su me slušali i hvala puno. Hvala vam kolega na zanimljivoj prezentaciji i lepom poređenju. Sada ostajemo u ovim predelima, ali idemo već na prelaz 19. u 20. vek. Naš sledeći izlagač je Vladimir Đomić sa radom na temu Pravni položaj žena u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori. Vladimire, izvolite. Kao što rekao ste, ja sam Vladimir Đomić, student 3. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pošto dolazim iz Crne Gore, a slabo se ko time bavio, odlučio sam se na temu, kao što ste rekli, pravni položaj žena u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori. Nemam nikakvu prezentaciju, ovde sam spremio rad radi egzaktnosti i radi preciznosti. Naime, burna istorija države Crne Gore, surovi uslovi života, neprekidno ratovanje radi opstanka učinili su da po mnogo čemu ona bude specifična država, ali u isto vrijeme to imalo svoju cijenu sa pravne tačke gledišta, ona je bila i sporije rastuća država u odnosu na Kneževinu Srbiju, na primjer koja već 1844. ima jedan dobar građanski zakonik, a tada je već i dalje na vlasti zakonik opšte crnogorski i brdski. U Crnoj Gori od 1699. do 1851. odnosno 1852. bio je zastupljen specifični oblik vladavine koji je poznat pod nazivom teokratija. Crnogorski mitropoliti su istovremeno bili svetovni gospodari. Može se reći da je u crnogorskom obliku teokratije crnogorski mitropolit imenovao svog naslednika, iako to nije bila praksa koja je u skladu sa kanonskim poretkom crkve. Ti uslovi jesu bili specifični. Novi mitropolit je posle smrti svoga prethodnika bivao prihvatan od strane opšteg crnogorskog zbora i za svetovnog vladara. Naravno, ukoliko opšti crnogorski zbor ne bi prihvatio novoizabranog mitropolita, onda bi on ostao samo mitropolita, a za vladara bi se birao prvi posle njega. Naravno, to je sve u lozi dinastije Petrović-Njegoš. Dinastija Petrović-Njegoš počinje sa rodonačelnikom Vladikom Danilom i nastavlja se redom Sava Vasilije, Petar I, to je Sveti Petar Cetinski, Petar II, to je Sveti Petar Lovćinski Penevidac, knjaz Danilo I, knjaz i kralj i gospodar Crne Gore Nikola I Petrović-Njegoš. Glavna borba vladike Danila je bila istraga Poturica, vladika Save i Vasilije uspostavljanje bratskih odnosa sa Rusijom, Petra I suzbijanje krvne osvete i ujedinjenje naroda u borbi protiv Turaka, Petra II prosvećenje naroda, Danila I pretvaranje Crne Gore u modernu državu i Nikolina konačna misija kao posljednjeg vladara Crne Gore je bila oslobođenje Crne Gore, Metohije i Skadra od Turaka i velike reforme državne organizacije. Ovo je bio jedan mali uvod, pošto je tema o Crnoj Gori, da kažemo, na ovim našim prostorima Srbije pomalo i zapostavljena. Naime, sada dolazimo do prvog zakonika crnogorskog u modernoj istoriji. To je treći zakonik u istoriji Crne Gore, jer je važilo zakonopravilo Svetoga Save, posle zakonik Ivana Crnovića i onda dolazi Stega i nakon Stege dolazi zakonik opšti crnogorski i brdski. Sveti Petar 1796. na zboru glavara Crne Gore i Brda donijeta je Stega, čije norme upućuju na deljenje svih u borbi protiv Turaka. Takođe, Stega imala 6 članova i njene sankcije su bile moralne prirode. 1798. u manastiru Stanjić donet zakonik opšti crnogorski i brdski, koji već u prvih 16 članova sadrži norme u kojima se pominje žena. To su članovi 11 i 12 kojima se inkriminiše već zaživjeli običaj otimanja djevojaka, kako srpskih, tako i arbanaških. Naravno, ovaj običaj je bio inkriminisan još od vremena romejskog prava preko Savinog zakonopravila.
ali u Crnoj Gori, kao da kažemo, u državi, u zemlji gdje je bio hajdučki način života, to je bilo i odomaćeno. Naime, 11. pravilo glasi, koji čovjek uzme tuđu ženu i zaživa muža ili ugrabi djevojku, koju mu ne budu djevojački roditelji, oli svojite i blizika djevojačka dali, a koja roditelja živijek nema po običaju i zakonu arhipastirskom dali, takovi da se ima čerati kao bezakonik i grabitelj tuđe djece i da mu se stanja u našu zemlju nije, a njegovo imuće da se procijeni i razdjeli kako i onoga koji samo silno čovjeka ubije. Naravno, i poslije 11. dolazi član 12 koji nadopunjuje član 11 i naravno posle otmice djevojke je nastupala procedura sklapanja braka koji je bio crkveni u skladu sa običajnim pravom. I kaže, koji pop vjenča čovjeka sa ženom i zaživa muža, ali s djevojkom grabljenom na silu ili s drugom koju zakon ne dopušta je vjenčati, takovi da bude lišen sveštenstva i prognan iz našeg opštestva, beščasno kako bezakonik i prokleti pulitelj zakona Božjega, kako i gubitelj duš hristijanskih. Naravno, brak u tadašnjoj Crnoj Gori prevashodno imao status jedne od 7 svetih tajni. Crkva je bio regulisan kanonskim pravom, koje je tokom vremena prihvaćeno i kao državno pravo i zaživjelo u običajnom pravu. Ovim normama je regulisana ta važna oblast društvenog života, što je karakteristično za zemlju koja ima pravna regulativa u začetku. Društveni život se u određenim oblastima odvija po pravilima običajnog i crkvenog prava. 1803. godine usvojeno je još 17 članova, kojima je uglavnom uređena sudska i upravna vlast na teritoriji tzv. Crne Gore. U članu 17, znači prvi član od svih dopuna, prvi član od dopuna Zakonika opštine Crnogorskog i Brdskog nalazimo na normu u kojoj se ne pominje direktno žena, već roditelji, među koje ne spada i žena majka, među koje ispada žena majka, a veoma podsjeća na odredbe porodičnih zakona kojima se uređuju vaspitanje djece, naravno koje su tekovine prava 20. i 21. vijeka. 17. pravilo glasi, znajući da najviše zla i krvoproliće u našoj zemlji slupežak biva, da su tome najviše roditelji krivi koji iz početka ne hoćeju svoju djecu s dobrijim djelom vaspitati i u strahu Božijem sudržavati, nego još nekoj učest da siluju i da grabe imanje tuđe i da kradu i da svako zlo bezakonije čine, kako što su i ovi činili, toga radi, rekao smo, i ovim kapitulom stabilisti. Na primjer, u odnosu na, kao što je kolega malo prije pomenuo, kod civil, gdje samo otac vaspitava, ovdje vidimo i veoma značajnu ulogu oba roditelja u vaspitanju djeteta. I to je posljednja norma u kojoj se pominje žena u Zakoniku opštine Crnogorskom i Brdskom. I već idemo 50 godina kasnije, kada 1855. Knjaz Danilo I, evo sad citiram preambulu Zakonika opšteg zemaljskog, to je Danilovog zakonika, kaže, u soglasju sa glavarima i starješinama od sve Crne Gore i Brdah ustanovljava opšti zemaljski zakonik, po kom će od sad i za vas da unaprijed suditi Crnogorcu i Brđaninu, malom i velikom, bogatom siromaku, jednako po razlogu, da svaki svoju pravicu imati može. Po ovom navodu dolazimo do dva zaključka. Prvi jeste da je ovo zakonik donijet u soglasju i da nije oktroisan. Drugi jeste da je garantovana pravna jednakost svih. Danilov zakonik u odnosu na zakonodavstvo Svetog Petra Cetinskog na području Crne Gore ima značajno veći broj norme kojima se reguliše pravni položaj žena. To su norme naslednog, bračnog, porodičnog i krivičnog prava. Evolucija prava u Danilovom zakoniku i poboljšanje pravnog položaja žene vidi se u normama naslednog prava koje dopuštaju ženi da naslijedi svoga muža, da se ponovno uda i da dobije otpremninu za brak, po znacima navoda, to je baš regulisan članom 52, da naslijedi očevo oružje, ukoliko je to volja oca, dok, na primjer, po navodima profesora Sava Markovića, koji se bavio pravnim običajom Moračana i Rovčana i koji se bavio testamentom u crnogorskom običajnom pravu, u običajnom pravu to nije moglo da bude nikako. Dok po izričitoj volji oca u Danilovom zakoniku stoji da i ćerka može da naslijedi oružje ukoliko nema muških članova, to jest naravno po izričitoj želji oca. Član 58 reguliše nepoštovanje roditelja od strane sina. To je interesantan jer pominje roditelje kao što se pominje u članu 17 Zakonika Svetog Petra. Da razvod je također regulisan, ali su uslovi i razlozi usmjereni na kanonsko pravo, dok se kao krivica, što je ovo veoma interesantno, prvo spominje krivica muža, pa tek onda žene. Član 69 o otmici djevojke predstavlja recepciju člana 11 Zakonika opšteg Crnogorskog i Brdskog,
što ukazuje na postojanje tog problema u društvu nakon skoro 60 godina od diskriminacije tog ponašanja, ali i na poštovanje do tada važećeg pravnog akta. I jedna veoma interesantna norma koja je u potpunosti u potpunosti suprotna sa običajnim pravom jeste član 70 koji glasi: ako bi djevojka dobre volje, bez znanja roditelja svoje pošla za momkom, to im se onda ne može ništa jer ih je sama ljubav vezala. Pored poetskog duha, ona je jedan od stubova na kojima stoji evolucija prava Crne Gore koja karakteriše Danilov zakonik, jer daje apsolutnu slobodu djevojci u izboru budućih supruga. Normalno, ništa to nije bilo bez volje roditelja, ali zakonik daje tu mogućnost. Ali ova norma jeste istovremeno i kršenje običajnog prava i regula. Ostatak normi je krivičnog karaktera i one će naravno detaljno biti obrađene u radu i da se izlaganje o Danilovom zakoniku završi ovom poetičnom gore citiranom normom. 1888. donijet je zakonik, opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru, tijelo Valtazara Bogišića, jednog od najvećih pravnika iz oblasti građanskog prava na prostoru Balkana. Bogišićevo životno djelo je nastajalo pored istorijsko-pravnog i uporednog pravnog istraživanja kroz neumorno obilaženje crnogorskih gradova i sela, nahija, plemena i bratstava, bilježenje pravnih običaja svih krajeva Crne Gore. Bogišić već na samom početku zakonika, u razdjelu 2, članu 10, piše: svaki je čovjek imaonik, to jest u granicama, naravno ovo je poznata rečenica iz stvarnog prava, s kojom i počinje većina udžbenika stvarnog prava. Svaki je čovjek imaonik, to jest u granicama zakonskim, svaki je potpuno vlastan imati svoju sopstvenu, teći je uživati i njome raspolagati po volji. Nikome se imaoništva uopšte ne može zakratiti ne može. Nakon toga, kroz član 11 i kroz član 12, navodi da nikakve razlike u moći, bogatstva, vjeri i društvenom statusu ne utiču na imovinska prava i da su svi pred zakonom jednaki. Dok član 13, kao i prethodna 2 člana, potvrđuju član 10, ali njegova sadržina s aspekta prava žene veoma interesantna, jer pored određenih grupa lica kojima je do tad običajnim pravom bilo uskraćivano pravo svojine, to jest imaoništvo i sva imovinska prava, član 13 glasi: isto tako i tjelesne i duševne razlike među ljudima ne kranje jednakosti u imaoništvu, no imovinskom pravu uopšte, jer ta jednakost istovjetna i za muško i za žensko, za staro, mlado, i za zdravo i nezdravo. Pošto je žena u zakoniku naznačena kao imaonik, logičkom razredom dolazimo do zaključka da se cijel zakonik odnosi na sve podjednako. Naravno, postoje i norme koje se ne tiču žena, ali opet postoji veliki broj normi koji se tiču žena u odnosu na član 10 i 13. Iako se sve norme te norme su sadržane u dijelu 5. i 6. u kojima se baš pominje eksplicitno žena, i u dijelu 5. i 6. se uređuje starateljstvo nad djecom po sili zakona i za sudsko postavljanje staratelja odsutnom licu. A kao podnosilac molbe kao pokretač postupka može se javiti žena. Naravno, tu se reguliše odnos članova u kući kao imaoniku, što je na početku zakonika i naznačeno, i sa posebnim pomenom žene načina sticanja svojine nad predmetima sopstvene izrade, nakita i odjeće. Naravno, i uređuje se i položaj udovice. Dok naravno je sa zakonom, ako se ne varam, iz 1903. zakon iz Knjaževine Crne Gore uređen pravni položaj udovica i djece svešteničkih. Naravno, analizom svake norme zakonika može se govoriti o pravima žene, ali onda bi to bio komentar opšteg imovinskog zakonika, no poenta u tome da ovo je još jedan stepen evolucije zakonodavstva na teritoriji Crne Gore i da je donošenjem ovog zakonika značajno poboljšan pravni položaj žena u Crnoj Gori. Sada se selimo u 1905. godinu i donošenje Ustava za Knjaževinu, a kasnije za Kraljevinu Crnu Goru. U nomotehničkom smislu, Ustav Crne Gore je znatno iznad i ispod opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru. Što ima opet istorijsko opravdanje, jer Nikola kad je htio da reguliše oblast građanskog prava, doveo najboljeg pravnika, a da napiše Ustav da bi mogao što na više apsolutistički nivo da vlada, doveo je novinara
da mu napiše ustav. Norme kojima veoma je nejasan položaj jer opet garantuje pravnu jednakost svih. Ali norme u kojima se koristi muški rod, neke važe za žene, neke ne važe za žene. I takođe pomen žene u Ustavu Crne Gore iz 1905. Jeste samo u dijelu koji se tiče dvora i to je uređeno na jedan veoma striktan, strog način u kojima je žena samo prestolonaslednica ili kneginja, to je kraljica, i to je striktno uređen poredak kako, kad nasleđuje, ko nasleđuje, kako, i jednostavno oni su malo povlašeni, dok drugih pomena žene nema. Sad, jedna veoma interesantna norma koja se nalazi pri kraju, mislim da je član 193, nisam to zapisao ovdje, kaže se da je u Crnoj Gori osnovno obrazovanje obavezno i besplatno za sve, što će samim tim reći i za žene. Naravno, prosvetiteljstvo u Crnoj Gori kreće od Njegoša i bile su, ja mislim, do pozne istorije Crne Gore su bile odvojene muške i ženske škole, što nije ništa bilo običajno i za Evropu. I za jedan zaključak za sve, uviđa se velika evolucija prava, naravno u odnosu na današnje poimanje ženskih prava, to je veoma mizerno i nisko, ali veoma nizak nivo pravne zaštite, ali se opet uviđa određena evolucija. Imamo veoma veliku razmjeru, veoma veliki raspon običajnog i državnog prava, što se vidi iz izvora koje sam pomenuo, to je dr. Sava Markovića. Naravno, tome će biti više navedeno u samom radu. I po pravnim aktima od 1851. Od 1855. je bolji pravni položaj žena u odnosu na običajno pravo, šta se nalazilo u zakonicima, bilo je sigurno bolje u odnosu na ono što je važilo u narodu. Hvala vam svima na pažnji, ako bude bilo ikakvih pitanja, nemojte se ispričavati. Hvala vam, Vladimire, na veoma lepom izlaganju, a sada ostajemo i dalje na ovim prostorima i prelazimo čvrsto u 20. vek. Sledeći izlagač je Simo Ilić, takođe sa našeg fakulteta, sa temom Položaj žene u predosnovi Građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Simo, izvolite, pokušajte vi da podelite prezentaciju. Vidimo je. Ako možete možda i kameru da uključite da vidimo i vas. Uključio sam, da vidimo da li radi. Ja se... Kako listam slajdove? To... Možete page up, page down na tastaturi, a možete na ekranu mišem s leve strane imate ovde broj i strelice gore dole. Eto, promenili ste slajd. Dobar dan, da pozdravim sve. Drago mi je što sam slušao sva prethodne izlaganja. Prilično mi je drago i što je u tim izlaganjima pomenuto dosta toga u vezi rada kojim se ja bavim, zato što sad neću morati sam sve da izlažem. Suštinski radi se o predosnovi Građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju, koja nije stupila na snagu, ali pre toga treba skrenuti pažnju na pravni partikularizam koji je postojao u Kraljevini Jugoslaviji u vezi statusa žena. Ja sam ovde izbacio neke najbitnije stvari u ovoj tabeli koje se tiču položaja žene. U radu sam dosta detaljnije obrađivao, ali ovde neću da zamaram sa detaljima. Suštinski problem je najproblematičnije stvari, kao što vidimo, bili su poslovna nesposobnost udate žene u Srbiji, delimično u Crnoj Gori. Problematično je bilo i nasledno pravo koje ženska deca u Srbiji i Crnoj Gori nisu imala, ukoliko su imale muški braće ili ukoliko je neki muškarac konkurisao sa njima za nasleđe. I problematično je bilo naravno i to, u šerijatskom pravu žena jeste imala
poslovnu sposobnost, ali njena nasledna prava su bila umanjena u odnosu na muško, plus je imala dužnost pokornosti prema mužu i posle taj institut puštanja žene. U srpskom pravu je dodatno bilo sporno da li će novac koji žena zaradi baveći se nekom aktivnošću pripadati njoj ili mužu, tako da cijela situacija u prvoj Jugoslaviji po pitanju položaja žene je bila veoma problematična i to je iziskivalo reforme. Reforme suštinski bilo je potrebno da se donese novi zakon zbog unifikacije prava, da bismo imali jedinstveni zakonik za celu državu, ali je bila i potrebna reforma tog položaja žene koji je posebno u Srbiji bio prilično zastareo i prilično neodgovarajući za prilike tog vremena. Tako da, čim se završio Prvi svetski rat, sastavljena je komisija koja je trebala da izradi novi građanski zakonik. Za osnovu građanskog zakonika uzet je novelirani austrijski građanski zakonik, mada u sam tekst predosnove dosta ušlo i iz čehoslovačke predosnove, to je dve njihove predosnove. Uzeta su neka rešenja iz nemačkog i švajcarskog građanskog zakonika, ali suštinski nije se mnogo odaljavalo od austrijskog građanskog zakonika i taj građanski zakonik je zamišljen kao neki, kako da kažem, privremeno rešenje. Oni su bili svesni da ne prave idealan građanski zakonik, ali oni su želeli da naprave jedan zakonik koji će važiti neko vreme dok ne uspeju da napravi jedan tehnički savršeniji. I sam tekst zakonika je bio dosta dobar. Stručna javnost se zalagala za popravljanje položaja žene. Kao primer sam naveo dva kongresa pravnika koji su zaista zagovarali izjednačenje ženske dece u naslednom pravu i normiranje budućeg položaja žene na osnovu jednakosti u građanskom pravu uopšte, što je bilo dosta dobro. Ono što je bilo interesantno jeste da su i konzervativni pravnici, to jest oni koji nisu stali potpuno na stranu žena, nisu išli u neke krajnosti i oni koji su se bunili najpovoljnijim rešenjima po žene nisu predlagali nešto mnogo lošija rešenja i to što su predlagali na štetu žene najčešće bilo racionalno iz nekog drugog aspekta, to ćemo videti. Sad ću kratko da izložim najbitnije delove regulacije u predosnovi, pa ćemo posle da diskutujemo generalno, a i o nekim posebnim stvarima. Opšti položaj žene je bio takav da je imala punu pravnu i poslovnu sposobnost, što je napredak posebno za srpsko pravno područje pre toga. Za sticanje statusa trgovca nije bio potreban pristanak muža. Usvojenje je bilo nešto što je predstavljalo korak unazad, pošto je u srpskom građanskom zakoniku da bi se dete dalo na usvojenje tražen je pristanak oba roditelja. U novoj predosnovi pod uticajem austrijskog građanskog zakonika tražen je samo pristanak oca i to rešenje je kritikovano. Pored toga, udatoj ženi je bio potreban pristanak muža da bi postala staratelj, osim za svoje dete, što je isto napredak, jer je ranije žene su jako teško mogle da postanu staratelji, o tome smo imali jedno izlaganje, pa o tome ne bi više dužio. Položaj žene u braku nije bio idealan, muž je bio određen kao glava porodice i on je mogao da saobrazno svrsi braka upravlja životom celokupne porodice. Sad, treba naglasiti ovde da je ovo dosta veliki napredak u odnosu na ranije zakonike, jer se ne radi o klasičnoj muževljevoj vlasti, nego se radi samo o pravu upravljanja. A razlika između ta dva koncepta jeste u tome što je muževljeva vlast bila donekle arbitrarna. Ona se zasnivala na tome da se na muža gledalo kao na superiorniju figuru, a na žene kao na neke nezrelije i za rukovođenje porodicom nesposobne
ljude, pa se onda dalo mužu pravo da on tu zapoveda, a u ovom slučaju on jeste imao pravo da upravlja porodicom, to pravo proizilazilo iz toga što je on, kako da kažem, tu su bila dva čoveka, muž i žena, i pravnici su pretpostavljali da oni treba da se slažu oko svih stvari, ali da ako se ne slože igrom slučaja, da nekome treba dati prednost, pa su oni tu prednost dali mužu i on je onda, kad ne mogu da se slože, njegova je bila, kako da kažem, jača, ali ta njegova odluka je morala da bude obrazložena nekim racionalnim razlozima, tako da ovo je napredak u odnosu i na prethodni austrijski građanski zakonik i na srpski. Obaveza muža da izdržava ženu bila je dosta izraženija. Žena je morala da izdržava muža sama ako ovaj nije imao sredstava za život i bio u teškoj materijalnoj situaciji, a muž je morao da izdržava uvek bez obzira na to u kakvoj je ona materijalnoj situaciji. Žena mora da uzme porodično ime svog muža i dužna je da živi sa njim u njegovom prebivalištu. Ovo zvuči relativno patrijarhalno, ali ako pogledate realno, ova norma je neprimenjiva u praksi, jer ne može niko da natera ženu da pošalje policiju da dovede ženu da živi u njegovoj kući. Suštinski, jedina posledica ove patrijarhalne norme koja zvuči dosta nezgodno po ženu jeste bilo izdavanje pasoša za odlazak u inostranstvo kada muž ne bi pristao. I žena je dužna da izvršava muževe naredbe kad to zahteva domaći red, ali to je opet, kažem, kao što sam rekao i povodom vlasti muža, samo kad zahteva to domaći red, znači mora da postoji neki osnovani razlog. Što se tiče odnosa prema deci, tu se ne slažem sa kolegom koji je prethodno izlagao. Austrijski građanski zakonik i predosnova koja ovde nije donela nikakvu promenu su dali ocu sva prava prema detetu, znači on ima očinsku vlast koja je obuhvatala određivanje zanimanja, zastupanje i upravljanje imovinom, a žena je suštinski bila dužna samo da se stara o njegovom zdravlju i higijeni, što je nije ona imala neka velika ovlašćenja prema deci i to je ovo možda najgori deo po ženu u predosnovi. Što se tiče bračno-imovinskog prava, preuzet je režim odvojenih imovina, ali iako nije odgovarao prilikama vremena, trebala je zajednička imovina da se uvede, ali izbačena mucijanska pretpostavka, to je pretpostavka da sve stvari koje se nalaze kod žene pripadaju mužu i umesto nje za stvari čije poreklo nije jasno, to je za koje se nije znalo da li su muževe ili ženine, uvedena je pretpostavka da su zajedničke, što je, kako da kažem, na neki način ulazak na mala vrata režima zajedničke imovine u predosnovu. Ovo bi se moglo kritikovati sa aspekta zaštite poverioca, ali iz slučaja položaja žene ovo je bilo dosta dobro po nju i može se ceniti kao dosta veliki napredak. Još jedna stvar, muž upravlja ženinom slobodnom imovinom sve dok se žena ne usprotivi, što opet jeste patrijarhalna norma, ali ona jeste odgovarala patrijarhalnom društvu tog doba, jer žene tad nisu bile vične upravljanje imovinom i privrednim odnosima, ali svakako izlaz je postojao, to je žena ako se usprotivi, ona je mogla da uzme upravu na svojom imovinom nazad i suštinski, iako je ova norma patrijarhalna, ona se veoma lako stavljala van snage, tako da nije mnogo ugrožavala položaj žene. Što se tiče naslednog prava, postojala velika debata o naslednom pravu i skoro svi pravnici su bili za to da se ženska deca izjednače sa muškom u naslednom pravu. Evo ovde sam napisao, jedan od najistaknutijih protivnika bio je Dimitrije Ljotić, koji je kasnije postao zloglašen u Drugom svetskom ratu. Naravno, biće jedan slajd posle o posebnom seljačkom naslednom pravu.
preživeli bračni drug je dobio nasledno pravo, to je jako bitno jer je to obično bila žena, jer zagovaralo se da dobije samo pravo uživanja koja je prethodno većinom imala, ali joj dato zakonsko nasledno pravo po uticaju po uzoru na AGZ i to je dosta dobra odluka zato što je više osiguravalo udovicu. Seljačko nasledno pravo, problem je bio ositnjavanje seoskog poseda i onda je pokušano da se to smanji tako što bi se redukovao broj naslednika, naravno kako bi se to uradilo bi se tako što bi se izbacili ženski naslednici. Tako da bila su dva predloga, jedan je bio da se da pravo preuzimanja, to jest otkupa, to bi značilo da muška deca otkupe od ženske njihove nasledne delove, iako je ovo pravilo nominalno dobro, iako se po njemu na izgled ostvaruje ravnopravnost, da žene neće dobiti parče zemlje, ali dobit će vrednost u novcu koja je jednaka vrednosti tog parčeta zemlje. Suštinski je problem bio u tome što su procene bile takve i prilikom raspada zadruga, da su žene bile veoma podcenjene i zbog toga je nacrt koji nije ušao pred osnovu, ali je ušao nacrt pred osnove, bio takav da se ženi da polovina ženi na selu da polovina naslednog dela koji bi dobila da je muškarac, ali opet i u tom slučaju, evo ovde sam dao tabelu, ako se ženi da polovina naslednog dela da su izjednačene, ženski nasledni deo je bio značajno manji od muškog. Evo kad je isti broj ženskih i muških naslednika, možemo videti da bi ženski nasledni deo bio 1/3 muškog. Tako da u seoskom naslednom pravu žene nisu dobro prošle u ovom slučaju. Još jedan problem bio šerijatsko pravo koje je važilo za muslimansku manjinu. Ono što je problem, mislim, dosta se pričalo o šerijatskom pravu ovde, tako da neću ići u detalje, bila ta dužnost pokornosti, ograničenje kretanja i poseta, svakako manji nasledni deo, ali najveći problem bio je položaj žene u braku, posebno ustanova puštanje žene. Ustanova puštanje žene značila da je muškarac mogao bez nekog brakorazvodnog uzroka, samo zato što bi tako hteo, da ode. Evo sad ću da vam pokažem ovaj formular za puštanje žene. On bi otišao, popunio ovaj formular koji je jako kratak i time bi razveo svoj brak. Ono što je trebao da uradi jeste samo da da ženi mehr i da joj da izdržavanje za vreme ideta, a to je bilo 3 meseca po okončanju braka, što je generalno bilo veoma loše, dosta lošije od zapadnih prava i ovo je nešto što je trebalo reformisati, ali reforma šerijatskog prava je teško išla zbog toga što on ipak bilo versko i, da kažem, na neki način tako teško promenjivo. I sad, samo da zaključimo kratko, da li je predosnova bila patrijarhalna? Pa donekle jeste, koliko i to vreme jeste bilo patrijarhalno, ali ono što se moglo videti iz ove prezentacije, da su i te norme koje su zvučale patrijarhalno, suštinski mogle da se zaobiđu, nisu imale puno efekta, tako da ja ovde mogu da kažem da bi po predosnovi moglo da funkcioniše i patrijarhalno društvo kakva je bila predratna Jugoslavija, ali bi moglo da funkcioniše i neko društvo u kome je položaj žene dosta dobar i u kom bi žene bile dosta izjednačene, kao što je, na primjer, i sama Austrija donekle bila, jer je ovo ipak unapređena verzija austrijskog zakonika. I socijalni uslovi su bili protiv ovoga i predosnova je bila napredna za njih, ali ono što ohrabruje
jeste to da su i konzervativni pravnici bili značajni za popravljanje položaja žene. Ono što me ohrabruje jeste da su kasnije reforme posle dolaska komunista na vlast nisu bile potpune, žene jesu bile nominalno izjednačene sa muškarcima, ali u stvarnosti one nisu bile, njihov položaj nije bio potpuno jednak. I to bi bilo to. Hvala vam na slušanju. Hvala vam svima, veoma lepo izlaganje. I naš poslednji izlagač za danas, Vasilije Mitrovski, takođe sa našeg fakulteta. Idemo ponovo u zapadnu Evropu, ali u jedno veoma specifično vreme. Tema njegovog rada je bračno i porodično pravo u Nemačkoj za vreme nacionalsocijalizma. Vasilije, prebacujem vam sada da vi budete prezenter, tako da bi trebalo da možete da nam prikažete prezentaciju. Ako bude nekih problema, reći ćete. Da li vidite? Za sad ne još. Za sad je još Simina prezentacija. Mislim, vas vidimo, ne vidimo prezentaciju. Da. Ja zatvaram Siminu prezentaciju. Pa mislim, treba vi da kliknete dole share, pa da odaberete šta šerujete. Aha, jeste, ok, izvinjavam se. Samo da vidim. Počinje. U redu. Hvala vam, profesorka. Dakle, eto, samo što sam umeđu vremenu skratio temu, jer sam se više bazirao na bračno pravo u Nemačkoj za vreme nacionalsocijalizma sa posebnim osvrtom na pravni položaj žena, jelte, u duhu teme ove naše konferencije. Zašto baš ova tema? Pa prvo, zato što se i sam veoma interesujem za istoriju Nemačke, a drugo, zato što smatram da je ova tema veoma bitna, a da se nisam toliko sa njom susretao na prvoj godini studija, i da je uopšte smatram da treba da učimo o greškama iz prošlosti kako se one više nikada ne bi ponovile, ili što bi Hegel rekao, istorija sveta je napredovanje svesti o slobodi. Kako bih vas uvao o priči o nacionalsocijalizmu, morao bih prvo da krenem o završetku Prvog svetskog rata i periodu Vajmarske republike, pa bih se nadovezao na ono što je kolega Andrej rekao, da su žene morale da sačekaju 20. vek kako bi došlo do nekih revolucionarnih promena po pitanju njihovog pravnog položaja. Dakle, Prvi svetski rat je predstavljao jednu veliku prekretnicu za mnoge žene u Nemačkoj, i pre svega u društvenom pogledu, jer se Nemačka kao zemlja gubitnica na kraju Prvog svetskog rata susrela sa gubitkom velikog udela muške populacije i sada su one morale da preuzmu njihovu ulogu u porodici, ali i u radnom životu, i zbog toga je bilo sasvim uobičajeno 20. godina prošlog veka u Nemačkoj videti, na primer, ženu zidarku, kao što vidite na slici. Prvi svetski rat, kao i pad monarhizma, imali su duboki uticaj i na politiku, tako da je za vreme Vajmarske republike učinjen i fundamentalni korak ka ravnopravnosti polova, a to je uvođenje prava glasa za žene. Dakle, žene su stekle kako pasivno, tako i aktivno pravo, tako da za vreme Vajmarske republike prvi put imamo udeo politički aktivnih žena u Skupštini, premda je on bio nizak, svega 10%, ali on je ipak postojao, tako da na slici desno možemo da vidimo 3 žene, 3 ženske poslanice Nezavisne socijaldemokratske partije Nemačke u Vajmarskoj republici. Dakle, zaključujemo da je za vreme Vajmarske republike vođena moderna i socijalna, porodična i rodna politika i da je period Vajmarske republike period porasta pokreta za ljudska prava i činjenica je da patrijarhalni poredak je polako počeo da propada. Međutim, ovim revolucionarnim pokretima na put je stala pojava autoritarnih režima kako u Evropi, tako i u Nemačkoj. Naime, 1933. godine na vlast dolazi takozvani hitlerovski pokret, i čiji vođa je bio Adolf Hitler, premda je godinu dana pre Paul von Hindenburg izabran za predsednika Rajha, i međutim on je morao da preda formiranje vlade
Hitleru, tako da se Hitler našao na čelu države i ubrzo mu je Skupština dodelila diktatorska ovlašćenja, tačnije on je preuzeo za sebe neograničena ovlašćenja i našao se na čelu države, naravno uz pomoć njegovog političkog programa, ideologije koja je manje više opšte poznata, ali da kažemo najvažniji deo njegove ideologije bilo je stvaranje takozvane Volksgemeinschaft, odnosno nacionalne ili etničke zajednice, i time bi on spasio državu od takozvane rasne degeneracije koju su uzrokovali pre svega Jevreji, a onda i Romi, Sloveni, Crnci i ostale inferiorne manjine, odnosno ništa drugo do politika antisemitizma. I još nešto što je važno za nas, a to je da je Hitler video svetski poredak kojim dominiraju muškarci. Naime, njegov svet je uključivao nesposobnost žena i to da je politika rezervisana isključivo za muškarce, a da su pojam emancipacija izmislili Jevreji da bi uništili unapred određeni poredak. Da bih uopšte krenuo da pričam o pravu, morat ću nešto da vam ispričam i o ideološkim slikama žene i braka, koje su veoma usko povezane i sa pravom Trećeg rajha, pa bih krenuo nešto da kažem kako su nacisti videli idealnu sliku žene. Pa oni su pre svega idealizovali njenu ulogu majke i staratelja kuće kao odgajateljice dece, kao supružnika zavisnog od muškarca, i oni su svaku profesionalnu aktivnost žene van kuće i porodice shvatali kao suprotnost prirodnom zvanju žena, jer bi time njena želja za rađanjem bila ugrožena, a glavni cilj nacističke ideologije bio je porast nataliteta, odnosno porast broja rođene dece, jer su oni u novorođenoj deci videli ništa drugo do buduće vojnike, a sam Hitler je, čim je došao na vlast, imao je već te ideje o teritorijalnim pretenzijama i širenju države. Znači, žena je, pored toga što je trebalo da bude radna, uspešna, poslušna, morala da ima i dve najvažnije stvari, a to je da je bila Nemica, odnosno da je bila nemačke krvi, i da je imala da pokaže dovoljan broj dece. Samo ako je ispunjavala ova dva ključna elementa, ona je uživala priznanje, podršku i zaštitu od države, dok su one žene koje nisu ispunjavale ova dva uslova zapravo se nalazile na margini društva i često su bile omalovažavane i njih je trebalo podvrgnuti prisilnoj sterilizaciji. Nacistički propagandisti su veoma radili na tome kako da podstaknu žene što više rađaju decu, pa su u tu svrhu osmislili i takozvani Dan majki, kao i orden časti nemačke majke. To je dakle bilo državno odlikovanje koje je vlada Nemačkog rajha dodeljivala kako bi odala čast majci Nemačkog rajha za izuzetne zasluge nemačkoj naciji. Dakle, oni su idealizovali majčinstvo. I veoma važna karakteristika nacionalsocijalističkog društva bio i taj kult mladosti kome su Hitlerovi zvaničnici odavali počast u svakoj prilici. Međutim, to nije bilo zato što su oni iskreno voljeli decu, nego kao što sam rekao, oni su u dečacima videli buduće vojnike, a u devojčicama su videli buduće majke koje će rađati te vojnike. Tako da već od 1936. godine postoji Hitlerova omladina ili Hitlerjugend, koji je postao obavezan za decu preko 10 godina i čiji je glavni cilj bio fizička sprema i ideološka zaslepljenost dece. Mlade devojčice su se okupljale u Savezu nemačkih devojaka, a onda sa 18 godina bi prelazile u organizaciju koja se zvala Vera i lepota, čiji je glavni cilj bio da devojke sa 18 godina pripreme za svoje dve najvažnije uloge u nacionalsocijalističkoj državi, a to su uloge supruge i žene. Kada govorimo o braku, pre svega brak je igrao veoma važnu ulogu u nacističkom društvu, jer on je smatran osnovom celog narodnog života, ali nije postojala zakonska definicija, dakle definicija u samom kasnijem zakonu o braku, nego su ovo pravnici koji su bili bliski režimu stvorili jednostavno ovakav koncept braka koji vidite na slajdu, i iz tog koncepta braka možemo da izvučemo dva najvažnija aspekta nacističke ideologije. To je dakle da je to kohabitacija dve rasno srodne u svrhu stvaranja rasno identične. Znači, jedan aspekt jeste politika antisemitizma, a onda kaže nasledno zdrave osobe u svrhu stvaranja nasledno zdrave dece i njihovog odgoja da postanu sposobni nacionalni drugovi. Tu vidimo drugi aspekt, to je taj eugenični aspekt, to jest obezbeđenje nasledno zdravog potomstva. I ono što takođe zaključujemo iz ove definicije jeste da brak sada više ne služi samo interesima pojedinih supružnika, već on sad treba da bude usmeren na potrebe celog naroda. Odnosno, brak kao institut privatnog prava odjednom je postao javnopravna institucija.
Kada govorimo o pravu, moramo biti veoma oprezni, jer neko bi možda osporio da uopšte pravo Trećeg rajha, tako nazovemo, pogotovo oni koji više pripadaju ovoj justnaturalističkoj struji, što je donekle i opravdano, jer kada kažemo Treći rajh, onda pomislimo na obilje nepravdi koje je počinila nacionalsocijalistička država, međutim, pravo je postojalo. Buržoaski život je bio podložan pozitivnom pravnom sistemu, dok sa druge strane oni inferiorni su bili totalno van građanskog poretka i života i prema njima se ophodilo van bilo kakvih pravnih normi i o tome se neću baviti u prezentaciji, ali o tome nešto više možete pročitati u mom radu u jednom posebnom pasusu koji se zove Pravni položaj žene Jevrejke u Trećem rajhu. Ali da, pravo je postojalo i možda bi najbolje ova rečenica nacističkog pravnika Hansa Franka i opisala to pravo Trećeg rajha. Najmanje rekao, pravo je ono što nemačkom narodu koristi, a ne pravo je ono što mu šteti, ili kako bi čuveni Gustav Radbruch je onako ironično ove nacističke zakone nazvao pravnom nepravdom. Baš to je bilo pravo, pravna nepravda. I kao što vidite na ovoj slici, vidimo sudije Trećeg rajha koji koriste ovaj nacistički pozdrav. I dolazimo do zaključka ja sam došao do zaključka da sudije nisu sudile na osnovu zakona, već isključivo na osnovu državne ideologije, odnosno nacionalsocijalizma, jer zakonodavac je namerno tako pisao tekst zakona da je ostavio mnoštvo neodređenih pravnih pojmova, odnosno takozvanih pravnih standarda, kako bi omogućio sudijama neograničeno tumačenje prava. A to sve u svrhu toga da sudije, na primer, strože kazne Jevreje od građana nemačke krvi ili uopšte kako bi podredili celokupan sistem državnoj zvaničnoj ideologiji. Nešto više o primerima neograničenog tumačenja prava u Trećem rajhu možete pročitati kod mene u radu. Dakle, to je prva karakteristika koju bih ja izdvojio prava Trećeg rajha, dakle neograničeno tumačenje. Onda kada krenemo da obrađujemo nacističke zakone koji su relevantni za oblast bračnog prava, krenut ćemo prvo od ozloglašenih Nirnberških raznih zakona iz 1935. godine. Dakle, to su bila dva zakona. Jedan zakon o državljanstvu rajha, on je podelio stanovnike rajha na one superiorne i inferiorne, dok ovaj drugi koji je nama relevantniji za bračno pravo, zakon o zaštiti nemačke krvi i časti, on je prvi zakon koji je zabranio zaključivanje brakova između Jevreja i građana nemačke krvi. I na ovoj slici vidite šematski prikaz ovog zakona koji reguliše i one situacije kod jevrejskih polutana, na primjer kada je nekoj osobi jedan od baba ili deda bio Jevrej, ili ako je dvoje baba ili deda bili Jevrej, kako se oni tu uklapaju u ovaj zakon. Ono što je još karakteristično za ovaj zakon jeste da su svi brakovi koji su do tada sklapani između Jevreja i građana nemačke krvi proglašeni ništavim, a da je kršenje ovog zakona povlačilo za sobom zatvorsku kaznu. I druga karakteristika prava Trećeg rajha možemo videti u članu 3 ovog zakona, koji je ovako dosta zanimljiv. Naime, član 3 ovog zakona zabranjuje Jevrejima da zapošljavaju kućne pomoćnice nemačke krvi mlađe od 45 godina. Iza ovoga stoji ideološka pretpostavka da će ih Jevreji inače seksualno napastovati. Dakle, vidimo da se zakon bavio time koga ću ja da zaposlim kao kućnu pomoćnicu. Znači, vidimo drugu karakteristiku, a to je prodiranje u privatan život pojedinca putem prava. Znači, država je prodirala u privatnu sferu pojedinca putem prava. Druga karakteristika. Druga dva zakona koja su relevantna za bračno pravo jesu ovaj zakon o bračnom zdravlju iz 1935. i on je izvesni dodatak Nirnberškim rasnim zakonima, ali on je služio ovom drugom eugeničnom aspektu nacističkog rasizma, odnosno on je imao za cilj da obezbedi fizički i mentalno zdrav predstojeći seksualni odnos, a samim tim i zdravlje budućeg potomstva. On je obavezivao buduće supražnike da matičaru dostave potvrdu o svom zdravstvenom stanju i on je propisao 4 slučaja kada se brak nije mogao zaključiti, a to je ako je jedan od verenika oboleo od zarazne bolesti, ako je nesposoban ili pod privremenim starateljstvom, ako pati od mentalnog poremećaja ili ako je boleo od neke nasledne bolesti. Drugi zakon, ovde piše puno ime, ja ću samo reći kratko, zakon o braku iz 1938. godine. Na njega je uticao najviše Anschluss Austrije iz 1938. godine i postoje dva razloga donošenja ovog zakona. Jedan je taj da se usklade, kako bi se uskladili pravni sistemi Austrije i Trećeg rajha i tu vidimo jedan snažan ideološki i politički interes da to upravo bude zakon o braku prvi. A drugi razlog je taj što se ovim zakonom materija bračnog prava izdvojila iz nemačkog građanskog zakonika iz čistog razloga što nemački građanski zakonik nije razlikovao ljude po rasnim kriterijumima
i sada je pripadnost jevrejskoj rasi, kako su nacisti to nazivali, proglasili ličnom osobinom i sve one antisemitske promene su sada i zvanično uvedene u pozitivni pravni sistem Trećeg rajha. Možda najznačajniji član, ja sam izdvojio kao član 48, ovaj zakon je omogućio i razvod braka u slučaju da drugi supružnik odbija začeće potomstva ili koristi sredstva za sprečavanje trudnoće. Dakle, to je bio razvod je u tom slučaju bio poželjan za nacionalsocijalističku vlast. I možda najinteresantniji deo ovog rada jeste bračno pravo Trećeg rajha u toku Drugog svetskog rata. Naime, kada počeo je rat, pojavili su se drugi uslovi, ratni uslovi, u tim ratnim uslovima promenila su se i shvatanja nacionalsocijalista, tako da su oni već na početku rata uveli takozvani ubrzani ili ratni brak. Šta je on podrazumevao? Znači, on više nije obavezivao budući supružnike da dostavljaju one potvrde o arijevskom poreklu, zdravstvenom stanju, već samo dokumenta koja su oni već u tom trenutku posjedovali i statističari su označili ovo kao prvi vidljiv uticaj rata na populacijsku politiku. I kada je rat počeo, ponovo je većina muškaraca morala da ide na front, dakle na ratište, i to je primoralo uvođenje takozvanog venčanja na daljinu ili Ferntrauung. Ovaj Ferntrauung je uveden 1938. godine i on je zapravo omogućio da je nevesta sada mogla da se venča u odsustvu mladoženje koji je bio vojnik na ratištu. Ovo je imalo za cilj da omogući da vojnik koji izgubi život na polju časti prethodno osnuje svoju porodicu i da njegova supruga može bez ekonomskih briga da gleda u budućnost i da bi se jednostavno legitimno obezbedio nastavak roda. To je funkcionisalo tako što je vojnik pre nego što bi otišao u rat ostavljao pisanu izjavu u kojoj je ostavljao svoj affectio maritalis, odnosno nameru za brak, a onda bi matičar kasnije, overivši izjavu buduće supruge, zaključivao brak. Ukoliko bi se desilo da u tom trenutku vojnik već pao, brak je ipak važio, samo što je njegov početak sada vraćen na datum muževe pisane izjave, a ukoliko se umeđu vremenu između pisane izjave i izjave oca i majke rodilo njihovo zajedničko dete, onda bi to dete postajalo bračno na dan očeve smrti. Gledano sa istorijsko-pravne tačke gledišta, venčanje na daljinu ne predstavlja nikakvu novinu, on zapravo predstavlja samo dalji razvoj braka sa rukavicama. Brak sa rukavicama je postojao u kolonijalnim zemljama i kod pomorskih nacija, kada su ti mornari koji su odlazili na daleke neizvesne puteve, zaključivali brak putem predstavnika koji je njihovoj nevesti, budućoj supruzi, donosio ovu rukavicu. S tim što ovde u Trećem rajhu nije bilo predstavnika, a ova rukavica je zapravo postala čelična kaciga kao simbol odsutnog muškarca i ona je dakle stajala na kancelarijskom stolu između matičara i neveste, kao što možete da vidite na slici, i ovakve neveste su često nazivali udate za čeličnu kacigu. I primećujem da venčanje na daljinu nešto slično postoji i danas u našem savremenom pozitivnom pravu u vidu sklapanja braka putem punomoćnika, dosta podsjeća na ovaj Ferntrauung. Međutim, uvođenje venčanja na daljinu je doneo i izvesne probleme i nedostatke. Pre svega, nisu svi vojnici pre nego što su odlazili na ratište ostavljali pisanu izjavu o svojoj nameri za brak, a postojalo je sve češće da su se neveste već udavale za već mrtve osobe. Kako bi to sprečio, Adolf Hitler je iskoristio svoje neograničena ovlašćenja i potpisao jednu tajnu uredbu kojom je omogućeno zaključenje braka između neveste i već poginulog vojnika ako se može dokazati da je postojala ozbiljna namera za sklapanje braka i da nije bilo indicija da se od te namere odustane pre smrti. I na taj način je uvedena mogućnost takozvanog posthumnog venčanja, odnosno Leichentrauung. Sad, koja je razlika između posthumnog venčanja i venčanja na daljinu? Pa formalna razlika je bila velika, zato što smo u prvom slučaju imali pisani konsenzus između vojnika i njegove buduće supruge, a u ovom drugom slučaju, kod posthumnog venčanja, imamo slučaj da žena sama mora kod vlasti da svedoči o poslednjoj volji svog poginulog vojnika u vidu pisma koje je on poslao nekom svom drugu ili nekim drugim osobama ili na neki drugi način, tako da, a to je za nju, ona je od toga imala veliku korist, zato što bi ona kao ratna udovica bila pre svega socijalno zaštićena, a njihovo zajedničko dete bi se smatralo bračnim. Takođe,
I ovo je otvorilo ponovo mogućnost za mnoge zloupotrebe. Naime, žene koje su u ovoj mogućnosti videle samo finansijsku korist, zloupotrebljavale su ovu mogućnost posthumnog venčanja, jer su one time sticale i pravo na nasledstvo poginulog vojnika, a dešavalo se, na primer, da pre nego što se vrati na front, vojnik napiše pismo svojoj dragoj koju kaže da će je primiti kada se vrati sa ratišta, da živi u njegovom domu sve časti, ali opet to ne znači da on ima nameru za sklapanje braka. Ili nevesta je mogla da ima seksualne odnose sa drugim muškarcem dok je njen vernik bio na frontu i onda, ukoliko bi iz takvog odnosa sa drugim čovekom proisteklo dete, to dete bi bilo legitimno dete poginulog oca, što je bilo nedopustivo. I takođe, roditelji poginulih vojnika su se protivili ovakvim brakovima jer su često i oni sami bili isključeni iz nasledstva u korist ratne udovice. A to je još imalo i biološki nepovoljne rezultate za samu nacističku državu, jer jedna dobro zbrinuta udovica više se nije mogla očekivati da će dalje nastaviti da rađa decu, a nije ni imala potrebu za poslom. Je li tako? To je sve dovelo do tome da se otvori pitanje o zaštiti časti poginulih vojnika i da se u 5. izvršnoj uredbi Zakona o braku stvori mogućnost posmrtnog razvoda, odnosno Totenscheidung. U slučaju da su ratne udovice zaboravile na čast i narušile brak pod uvredljivim okolnostima i za razliku od posthumnog braka, čiji je pravni izvor bila vrhovna volja Firera, za posmrtni razvod je počivao na državnom bračnom pravu. To je bila razlika. Sad, kako je funkcionisao taj posthumni razvod? Tužilac bi pokrenuo postupak razvoda braka sa pokojnikom pred regionalnim sudom koji je za to bio nadležan i zahtevao da se utvrdi pravo na razvod pokojnika. Ukoliko bi se konstatovalo nedolično ponašanje preživelog supružnika, a moglo se dokazati ili pretpostaviti da bi se poginuli vojnik da je živ sigurno zatražio razvod braka, u tom slučaju brak bi bio razveden, a razvod je važio retrospektivno od dana pre muževljeve smrti i tada bi ratna udovica gubila pravo na nasleđe i penziju. Nakon Drugog svetskog rata, kapitulacije Nemačke 1945. godine, otpočeo je sveopšti proces denacifikacije nemačkog društva, pa tako i prava, i saveznici ukidaju sve velike promene koje su nacisti uneli u nemački građanski zakonik. Tako je već 1946. godine britanska vojna vlada zabranila zaključenje brakova sa nestalim i poginulim vojnicima, a 1950. je donet veoma važan zakon o priznavanju slobodnih brakova rasno i politički progonjenim osobama. Dakle, taj zakon je omogućio da budu priznata pravna dejstva zakonskog braka onima kojima je to bilo uskraćeno zbog nacionalsocijalističkih zakona ili političkog progona i života van građanskog poretka. I 1951. godine donet je zakon o pravnim dejstvima posthumnog braka, kojim je preživelim suprugama iz onih posthumnih brakova bio priznat status koji je bio ekvivalentan statusu udovice u pogledu porodičnog imena, prava na penziju i zakonitosti zajedničke dece. I veoma važna godina za sve žene u Nemačkoj je svakako 1957. godina, to je godina donošenja veoma važnog zakona o ravnopravnosti muškarca i žene na području građanskog prava i tim zakonom je zapravo ženama povraćen onaj ugled i čast i prava koje su one imale u Vajmarskoj republici i još proširen taj obim. I najvažnija novina ovog zakona jeste što je uvedena takozvana zajednica dobitaka, odnosno koja je podrazumevala da ono što supružnici zajedno steknu u toku braka bude na jednake delove i podeljeno među njima. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ima nekih pitanja, bit ću tu da odgovorim. Hvala vam, Vasilije. Otvaram diskusiju, imali smo vrlo zanimljive radove, tako da molim vas, nadam se da imamo i pitanje. Isidora, pričali ste s isključenim mikrofonom, pa molim vas, recite opet, ja sam vam sad upalila, bio isključen. Izvinjavam se. Pitanje za kolegu Vasilija. Na koji si tačno način pogoršao položaj žene u Trećem rajhu u odnosu na Vajmarsku republiku? Eto, bilo bi dobro čuti nešto više o tome. Hvala.
Hvala vam Isidora, hvala Isidora, to je ono što nisam stigao da ispričam, veoma dobro pitanje, hvala na pitanju. Pa dakle, ženama je pre svega bilo uskraćeno glasačko pravo koje su one dobile 1919. godine za vreme Vajmarske republike, zatim one više nisu mogle da se bave pravničkim profesijama, takođe doktorke nisu više smele da otvaraju svoje ordinacije, a udeo žena na univerzitetima je opao na svega 10% svih studenta i pored toga suprug je donosio sve odluke u braku, mogao je da prisili suprugu da napusti posao i sam je određivao gde će bračni par živeti i takođe rekli smo da je mogao da se razvede od supruge ako se ispostavi da ona ne može ili ne želi da rodi decu. Tako da bi to u suštini bio moj odgovor. Nadam se da sam uspeo da ti odgovorim. I hvala što je bilo pitanje. Hvala. Ima li još pitanja? Nina, ja nemam pitanje, imam komentar. Ako mogu, nakon što Naravno. budu postavljena. Eto. Dobro, rezervišemo pravo za komentar. Ima li umeđu vremenu još neko? Evo, ja bih možda jedno načelno pitanje onim kolegama primarno koji su se bavili radovima sa ovih prostora, ali naravno može da se javi svako ko ima neko mišljenje. S obzirom na to koliko vidimo da je u većini građanskih zakonika upravo porodično pravo, pitanje položaja žene predstavljalo neki kamen spoticanja. Problematičan deo kodifikacije, bilo da se napredno za svoje pojmove kodifikuje, bilo da se poštuju neki malo arhaični patrijarhalni običaji. Šta mislite, da li su više bili u pravu oni zakonodavci koji su tome aktivno pristupili ili oni koji su recimo kao Bogišić u opštem imovinskom zakoniku zaključili da to nije sazrelo za kodifikaciju i da to ne treba pipati dok društvo samo ne evoluira? Pa definitivno da su više bili u pravu oni koji su tom problemu ozbiljno pristupili, ali Bogišić je to, kao što rekao ste, veoma usko postavio, sveo se na starateljstvo, ali znate kako, opet Bogišić je to radio za Crnu Goru. A u Crnoj Gori ni dan danas položaj žene kako bi nije na zadovoljavajućem nivou vezano za integrisanost u radu Skupštine, vlade, vode se veoma velike kampanje da bi se žene uključile u što većem broju i u rad svakodnevnih državnih organa na univerzitetu Crne Gore, ali definitivno su im više stavljaju na stranu pravnika koji su prilazili tom problemu ozbiljno. Hvala. Ima li još neko? Ima bi ja komentar. Ako može, pa mislim, ja sam o tome nisam naravno imao mnogo vremena da pričam, ali naše iskustvo je relativno zanimljivo, posebno to, kad već pričamo o tome, meni je interesantan primer nasleđivanja baš tog seljačkog poseda u Srbiji i Jugoslaviji i pokazalo se da kod srpskog stanovništva i kad su komunisti uveli opšte nasledno pravo, opet su žene se masovno odricale od nasledstva. Srbi koji su živeli u austrijskim delovima gde važio austrijski građanski zakonik isto su često gledali samo da ženskoj deci isplate nužni deo i to su angažovali procenitelja da ga spuste što niže. Tako da ja mislim da zakonodavci tu ne mogu mnogo da urade, ali mislim da je jedna jako bitna stvar, mislim zašto sam ja ocenio predosnovu kao dosta naprednu, jeste da zakonodavci mogu da uklone zakonske prepreke poboljšanju položaja žene. Znači ono što je socijalno, to zakon ne može da dira, ali ono što je zakonski, na primjer u Srpskom građanskom zakoniku, poslovna nesposobnost žene je bilo nešto što je sigurno kočilo žene mnogo više nego što je društvo. Tako da mislim da dobar zakon ne može da sredi
mislim, može da napravi dobru podlogu, da se socijalne prilike dobro postave, ali ako sam zakon ne postavi dodatno neke probleme, to je već dobar zakon. Dobro, hvala vam. Slažem se. Evo, recite, Vladimire. Ja bih se samo nadovezao na moje malo prijašnje izlaganje i na izlaganje kolega Ilića, da Bogišić je radio, kao što sam u izlaganju rekao, znači Bogišić je obilazio čitavu Crnu Goru i on je te pravne običaje kodifikovao, dok apsolutno i dan danas imamo pojavu da se sestre odriču u korist braće, majke u korist djece, ali interesantno je, ja profesora Markovića, Sava Markovića, u ovom istraživanju sam koristio jer se on najviše bavio tim pitanjem. Evo u njegovoj knjizi Testament u običajnom crnogorskom pravu na strani 153 gdje obrađuje testament, na primjer, u običajnom pravu Crnogoraca i testamentu. Niko drugi nije mogao da nasledi ženske haljine i ženski nakit bez žene. To je, na primjer, interesantno. Crna Gora je, kažem, po nekim stvarima specifična i onda kada je žena veoma poštovana, bila zaštićena kao majka i je veliki patrijarhalni uticaj, opet je tu, sve je to već bilo uređeno i zato nije bilo prostora da se još nešto više uređuje, da se ide u raskorak sa običajnim pravom. Ako ja mogu da dodam samo kolega Džomić, ja ne znam koji bi Crnogorac hteo da nasledi haljine. Ja mislim da to nekom da su smestili da mu ne bi bilo pravo. Ali ja mislim da je dobro što Bogišić nije kodifikovao nasledno i porodično pravo, prvo zato što se to mnogo razlikovalo tamo od etničke grupe do etničke grupe, a drugo i zbog lokalnih razlika i mislim da ne bi bilo poštovano i da je to možda bila dobra ideja, jer ja mislim da to je bilo i ranije nekih odredaba porodičnog prava, mislim u Danilovom zakoniku, ali mislim da ni to nije nešto mnogo poštovano, tako da mislim da mu je u konkretnom slučaju Bogišić nije pogrešio sigurno. Pa ja se izvinjam, kao što kolega reče, u Danilovom zakoniku se baš to pitanje uređuje. Naprimjer, sam miraz se uređuje, znači u Danilovom zakoniku postoji 18 članova u kojima se spominje žena i kaže da kad se djevojka udaja po običaju naše zemlje nema ničeg ova dijela, osim prćije što je roditelji pri udadbu dobre volje dadu. I sad onda udovica koja ostane bez muža, otac koji ostane bez muške djece, pa kako se to reguliše, to je sve onda u pravnom običajima Moračana i Rovčana potpuno drugačije u odnosu na Danilov zakonik. Tako da je bilo veoma od područja do područja, što kažete, opet Boka do 1918. nije bila u sastavu Crne Gore, Pljevljak, Metohija, sve to različito, tako da se slažem sa vama. Dobro, ima li još nekih pitanja, komentara? Ako nema više, možda da damo reč Valentini, ono što si htjela na kraju diskusije. Da. Ako si u prilici kameru da upališ da te vidimo. Evo, upalila sam, ja se izvinjavam, upravo mi je došla isporuka nekog ormara pa sam primila majstore, tako da bit ću kratka. Ništa, htjela bih sve da vas pozdravim. Tu su neki moji studenti s kojima sam imala priliku da sarađujem. Mislim pre svega na Vasilija Mitrovskog i na Andreja Konfalonjerija. Svi radovi su bili sjajni u ovoj sesiji, pomno sam ih pratila, tako da svim mladim kolegama zaista čestitam, bilo je zadovoljstvo čuti ih, a posebno bih naravno da se obratim Vasiliju i Andreju, s obzirom da su bili moji studenti, sjajni su bili i eto prilike dakle da ih nadam se vidimo uživo na sledećoj našoj konferenciji, eto prilike Nina da ti možda nastaviš nešto, ne znam kada si mislila, eto samo toliko, čestitam, sjajni ste svi. Tako da Vasilij je skroman, on je student i germanistike, nije hteo to da kaže, tako da eto ja imam potrebu da to naglasim, a Andrej
njemu je maternji italijanski, tako da je nedavno naučio srpski i mislim da isto briljantno govori s obzirom da mu je maternji italijanski. Puno pozdrava svima i eto, nadam se da smo svi zadovoljni, mi kao organizatori, kakav podmladak imamo i možemo da očekujemo da se naša konferencija u narednim godinama samo poboljša, tako da eto, još jednom sve vas pozdravljam. Hvala vam, profesorka, pozdrav i za vas. Hvala ti, Valentina. Naravno, pridružujem se svim pohvalama i mislim da govorim i u ime ostatka tima organizacionog kad kažem da smo zaista veoma zadovoljni time kako je ova konferencija prošla uprkos svim poteškoćama, odlaganju, prebacivanju u online format. Nažalost, imali smo i još prijavljenih radova koji su neki pre nekog vremena, neki evo sad bili su u programu, ali zbog zdravstvenih problema ili organizacionih morali da odustanu od izlaganja. Naravno, i za njih ćemo biti otvoreni za objavljivanje radova u Vesniku pravne istorije ako nam pošalju. Vidim do duše, jedino da nam je ostao u spisku učesnika Jan Dranžik. Jan, are you there? Do we need to switch to English? Did you understand the Serbian? Dobro, ne javlja se, možda je samo ostavio uključeno, ali otišao, nećemo onda prelaziti na engleski. Dakle, hvala vam. Evo ga, mislim, vidim u kameru upaljeno, gleda. I think he's here. Yeah, I can see him. Jan, are you there? Yeah, he's here. Hello. Okay, so you were listening to the Serbian session. Did you understand it? Takih 80, ali 90 od 100 sam razumel. Pa nisam znala. Čestitam, ovde zaista imamo poliglotsku sesiju. Onda Jan, Andrej, Vasilije, ljudi koji se snalaze sa raznim jezicima i to mi je veoma drago i svaka čast. Rekli smo već na otvaranju, ali da ponovimo još jednom i za slučaj da nisu svi bili prisutni na otvaranju, već planiramo Justoriju 2021. Sledeće godine će tema biti pravo i religija i konferencija će se sigurno održati krajem marta, dakle sa onim planiranim 25. martom kao jubilejem donošenja Srpskog građanskog zakonika kao početnim datumom, pa ako nam opet pandemija, ako se nastavi pokvare planove da se vidimo uživo, odmah ćemo prebacivati u online format. To ćemo negde do kraja februara doneti odluku o tome u zavisnosti od uslova koji budu. Uskoro će biti objavljen i zvaničan poziv, ali računajte da će otprilike biti isti uslovi kao ove godine, tako da ako vam se ovde svidelo, ako vas ta tema privlači, možete već da počnete da razmišljate o prijavama za sledeću godinu. Hvala vam još jednom svima. Ovim bismo završili celu konferenciju. Bilo je veoma lepo, plodonosno. Drago mi je da ima toliko mladih ljudi koji su zainteresovani za pravno-istorijske teme. Rado ćemo svima koji završe i pošalju radove, objaviti radove. Poslaćemo vam sledeće nedelje jedan mail u vezi sa time, u vezi sa sertifikatima o pohađanju konferencije i svim tim tehničkim stvarima, a dotad uživajte u životu, čuvajte se, ostanite zdravi, bavite se pravnom istorijom i doviđenja. Najlepše hvala vám za vse in dovidenja.